بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian salam doa mga sila simusugpat sin programa na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hauno na kamo binaybayan nakabutang salam doa kaniyo patan. Jari in pengajian masih-masilong ta tiap-tiap in waktu biasin waktu ini rumatong dahin ha mga pagpatiliwon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu ini al-isti'adatu minad dalal. Pagpatiliwon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga kalawungan. Adapun ini daran na to ini hihinang tiap-tiap dum iwan adlaw halom sing kawan tagupat kajang sa kira-kira ipaglapal na to makahangpo tagpito halom sing kawan tagupat kajang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nasabot dintuin waladdallin. Di kita miki hidayat Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga tumpukan si mga sila nalalawng. Lawng ha pag-agama. Biya na si mga Nasrani amoy in nagdaraawa way makasudsurwa sila ra. Damikyan matawd day sabdeng kato Muslim nagdaraawa sila ray makasudsurwa. Sumagawa imparkala pag-agama wayroon makasiguro. Isisin maniguro na miyuklas na siya ring ha karayawan. Manidda aliman pahuwa jahil. Man qala annahu fil jannah wa huwa fin nar. Lihat to. Wayroong makasiguro. Sabi ito sa wahid na kita daran nangangayo hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya inma tutunyok kato patudjuhon pa amin kabayaan niya labi luba na tuod bang kita nagjajaga sinhinang ta paamuhon doon ha amuin karidaan niya. Manjari in hadis riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasantu Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Rawahul Bukhari wa Muslim. In hadis riwayat sin Ibnu Abbas in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala daran in aginya Allahumma laka aslamtu
Ano yung maksud sin pagyanon aslam to? Ha? Ano yung maana sin aslama? Di makaingat. Nabasa sinog. Aslam to laung niya, ya Allah, ya Tuhanku. Ano yung maana niya? Ikaw rain pagmalilaan ko. Pagmalila. Kaya niyo rin pagmalila. Ha? Ibugso pa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginawawaran ta. Siya yung makapagbaya, wayroon makapagbaya. Misan pa yung ginawawaran mo rin ka makapagbaya. Ha? Imbanos sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan kato, aun waktu di tamisan kaingatan. Misan yung pagkulap si matata ini, nikmat sa laggo-laggo. Nawayroon makapagbaya simbaran niya magkulap, bang bukon pakulapon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mata niya. Ingatan niyo bang unin nikmat ini? Pagkulap si mata. Ha? Di mo saan maitong, di mo mayanin mata mo kulap ka, sa magkulap sa isa-isa. Mahita, nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya daran kialalanuan in, uno, in tao-tao mata mo yaon. Lanuan siya daran. Biasin sa amin, malumi, subay mo, lanuan, ang pa siya sumawa. Ngayon matatawihat to. Ita mo in, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapulingan hadya kaw bihan, tiyo makapuling, mabinsan na nakaw. Himi na parasan mo. Bukon? Nain ulong lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, asal yan aon doon. Amoy in, maghihinang, maglalano kaniya asal. Biya da singkatan, nikmat pasuron palaunsin, gaunggang ta ini. Aon asal doon maghihinang kaniya. Parsukuan niya. Bihan. Bukon niya naon lang tapagpasod palaunsin ini, kuan mo yung manuy tuyan madtupa duhulan niya turi. Aon doon sasambot singkatan, pasuron mo palaunsin gaunggang mo. Bihan. Aon kaniya hinang. Sinudyot pamarananta. Bihan. Sabab kakunahan tayo niya ito. Kakunahan niya ito singkatan, alam sim pamarananta yaon. Kumawa sim parsukuan nila pakaniya. Kana di kita mainu-inu, hambuk long nin susuran, ubus duwaing kukuhaan. Bukon ka. Nung pagyanon ko, hambukin susuran, duwaing kukuhaan. Pasuron mo rin hasimod mo, pagkain siya kumuha. Paunahan, iban? Paulihan. Mabahagi siya. Bukon yan magdungan, paunahan karwa kumuha. Atau paulihan karwa kumuha. Sabab, bang mabihad to, aon nasakit kimugdang kaniya. Itakaw in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi to in Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagmalilaan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in siya Muslim sa bunal. Ingatan niyo rin Muslim pag yan. Ha? Pangilahan sin Muslim in manusia. Kakilahan niyo. Biya din pangilahan kaniya. Ingatan niyo? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Impagyanon Muslim, masalamat ngentay manghud niya Muslim, sinuno niya? Lima niya, iwan, dila niya. Kakilahan mo siya Muslim. Na, may tain mano siya magpakahinang
bukon marayaw patay mangod niya Muslim. Sabab aun waktu magkalawong kita. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran mangayo pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala ring kalawongan. Naintaw malaw uno yung paginangon. Intaw magkalaw uno yung paginangon. Ha? Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Magtatawbat. Yeah. So, daran kita subay magtawbat. Mangayo istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daran sabab im istighfar siukat sin Allah ta'ala bukon hadyahan nakahinang dosa sambil wairun dosa. Suway hadya ko daran mag-istighfar. Sabab aun waktu ray nga mga hinang mo wala mo kaya na naman aun kalawungan na hinang mo. Mag-ibadat ka umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala di mo ka na naman aun waktu kulang in hinang mo. Bukon jukop. Supaya majukop siya subay yaunin istighfar. Na dahil nga mga kalawungan amuin maluhay kita kumangi dunhan amunin dukal iban astul. Sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw sipat simpagyanon bariman al-kadhimul ghaid. Uning kadhimul ghaid amin maka pu sindukal niya. Wal afina anin nas sarta makarihil pa kamaapan ng manusia. Kadhimul ghaid biasin sifat hi kais pagyanon historikang kais ambuok Arab sarayaw-rayaw sifat yaon kaniya amin mapatot na to singuran. Etan yung kisah kaniya ambuok wato aon dhaif niya. Etan yung dhaif ha? Aon tao nakakaban pabay niya. Nagmaksud mo ito. Ha? Lang sinanggalis, guest. Aon namisita. Bangara sa sinug, aon nanibaw kaniya. Tao. Bukon miyadto kaniya karna, ano siya? Namuisita. Buisita. Doing saan yung bisita, ibansin, buisita. Biya, ngayon ito namisita kaniya. Pagdatong, pagkita niya, na malayo, dahil hawla malayo, di matong maon, pag nanam niya, biya luparagbo siya, hapdi-hapdian. Tiyawag niya, indaraakon niya, kantukolong niya, sumbay ang kambing ito. Ito na kiyo, sumbay. Ubus lang niya luto naliuto. Ubus sumbay, liuto na. Pagkita niya, biya magsusungid lang, mahapangatod niya sinamin biya, bisita niya ito. Yulakan niyan. Uy, long niya us-us ka. Pasigla ang pagluto mo. Long niya, maray na. Atod niya bihan mo ito. Bihad to. Magsusungin biya, luparagbos, lamma sinamin tao ito. Yulakan niya. Yan na long niya. Yan na. Na nagdara na siyang pagkaon. Ingatan nyo namin, ubos lutoon, ubos yan to, haunon hibutang haluluunan. Inpaso niya. Bangka mo. Sa abos inpaso. Nagdara na usos, pasal sintiag usosan tiyawagi kais. Aha, pagsuod palam simbahay, nakabungko insiki. Ito rin nakabungko. Si Magnatha Palmaddani. Ingatan nyo rin palmaddani. Carpet. Si Magnating Siki, naka-sukman. Pag sukmad, kiya tilo Indiara, nakaharap pabayho ikais katan. Nakati, kung una na mabangunin para saan. Yang paliuto, nagbubukal pa diara, nakasampak pabayho niya.
Uno hindi mato. Asal-asal da hindi rama paso, magsusungin paso, simbaran ni kay sindukal niya. Di mo na maato din lupay kais. Nanatat ngayon namin daraakon biyan, nag-alok. Biyan, pag-atod ka niya, unoy nagay sinamin daakon, al-kadhimin al-ghayz. Pag iyan niya, miapta na ka. Okay na lang, nikad to na ka. Wal-afina anin nas. Lang niya kadto na ka, mahadi ka na ka. Bukon sa siya amin lang niway na parkala. Sumagawa, miya hardi ka pa. Sababin niya to siya, ipon ni kais. Siya yung kyugdan. Nabiya din na bang intao, biyasin niya to, wala niya tiyood. Biya din na bang tiyood. Aun waktu nagpapanaw-panaw ko mayang. Pagkatod kay mo sinhambukid, ito yung panganala, ito kuntaran niya, yan takang kaw sinsuntok. Unay ninangon mo? Suntukon mo rin, isab? Bangka mo? Timang kaw suntukon mo rin, isab? So, man niya suntukon, pagkita niya, long magmaabda ko man tuan. Huwag ko tiud, panganal ko aming kuntara ko sa kalibukon. Unin hinangon mo. Maapon mo, tawa di. Niyan, mag-anggil, pagkatod niya, may panganal niya kuntara niya. Yan takan niya magdising suntok. Sakali nakalukman sila, ay karong niya. Magmaabda ko man, panganal ko kuntara ko. Biyan. In magjato bihadto, pagtawagon sin Arab long niya, hadithul kaun. Magjato, pagpajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu magbakin hambuk tao, iban hambuk tao, mahinang sabab sin, ikapagkila nila. Naghiluhala na, magbuno na, pag sayo-sayo, magpangtungod to'y, malukay na sila na uno. Nabutas. Dahil hasabab simbihad to, magpangtungod doy sila. May taed to hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupayang parsugpatan nila magbalik humukot. Sabab wala piyagtuuran nito. Bihan yan. Nabiya din namin wala to tiyood. Biya sinjimaturi ka ito niyo. Bukong ba? Pagkabos magbinasa magtoy, ayaw. Sabab, biya na sinagi, al-muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wayadi. Suwairi o salonin limas magtuy-tuy. Suwairi o salonin dila mamisarahan magtuy. Sabab may ta, in ghadab babun min abwabi iblis. Indugal, inastol, lawang, dahil mga lawang hi iblis, makasud siya kay mo. Ngayon kaunan mo na lawang hadyakaw, bang nakasud na hi iblis, bukun na. Makita ka mo. Ngamot din sabay mga paghaldian sing kita. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya nang ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala takang. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Iban ya Allah ikaw rain uno. Pamarat sayan ko. Ikaw ra. Na in mu'min, yaon kanya katanin sipat sa rayaw-rayaw. Maita. Maita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Makaajahib. Yung pagkarajaan simbar iman. Idza asabahu sarra syakar.
fakana khairan lah. Wa idza asabahu darra sabar fakana khairan lah. Makaajaib. Sabab imbar iman ingkatan kignot kahibal niya amal bistahon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang siya halawang kasannangan magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyukru na'um minal ibadah. Impagsyukur hambok din nga mga tibayuan sin ibadat. Bangaon dumatong kaniya kasigpitan, sabar. Fakana khairan lah. Damikian in sabar naon minal ibadah. Hambok siya rin nga mga ibadat bistahon kaniya. Sabi, tuwiron mukla sa bariman, may nang katan amal. Kasigpitan amal da. Kahaluyan amal da katan. Amad ti mu'min. Mahita, sabab in sipat niya, kakilahan. Berin sipat sin, mu'min. Al-mu'minu man aminahun nas. Imbita nas. Magko imin na mas, nas yaon na yung tibayhuan si mano si alam dunya ini. In Muslim, in kafir, in uno-uno na. Sa mauno niya. Karihilan niya hamo ngayain katan manusia. Way piun. Bihan. Maana niya way karugalan niya manusia. Ha? Mahinang niya katan bagay. Biasing kafir, maglanggal ka ibang kafir. Dugalan ka kaniya. Pag ingat mo kafir siya. Di. Kaman lumakaw sa babando kafir siya ini. Biya din ba yung kahidayat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bariman bihati niyangon. Mayta. Bang mo siya napasud pa agama Islam sa lago-lago. In yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am. Bangkaw makahidayat, makatawag kanya pa agama Islam. Labi marayaw rin sin, amin nahasil mo karayawan halaw man sing gumiini katan. Sabab may taad, law akhirat, sa lago-lago tutong basa ni Ril, kayo masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya nakasud pa agama Islam, katan sing kignot kahibal niya on percentage mo. Nagsambahayan siya, aun suko mo. Nagpuasa siya, aun suko mo. Kataan sinibadat niya. Aun suko mo. Sabab ikaw yung nahinangdaan. Hangkan siya nahinang Muslim. Nabang dugalin kiyat mo kaniya. Nalugpas ka ta. Gaman nalugi kita. Nabihad to siya. Wa alayka tawakkaltu. Banlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ikaw rin pagtawakkalan ko. Maana niya, hibugso niya na yung ginawaran niya kataan. Patuhan Rabbul Alamin. Allahu Ta'ala makaingat. Hinangon mo na hadyan suko mo, ubos magtawakkal ka. Di ka magsambahayang. Sumambahayang ka. Pag-uusam pa mo na, hibugso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno hinang. Yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon mo yung kagausan mo. Wa idha azamta, fatawakkal ala Allah. Bangkaw, siguro na hinang niya onlong, mukimugdan na nakaamo na haturan sara, hinangon mo na. Pag hinang mo, magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way, nalugpas. May nang kataan po unan. Sing kita. Naamad to. Naman jari, in kataan pagpati suok pa Allah subhanahu wa ta'ala, hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil wayroon hinang dakula asiwi imbukon katan iungsod niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hirihil niya katan patuhan Rabbul Alamin. Sabab, subay lang niya, in kita katan on pagdugal, on pagastol. Sa subay kaw, indugal mo karna Allah. In kuyag mo karna Allah.
May tanto. Naon aturan sin pagdukal. Isin kadukalan mo. Amin lumubos sinakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos lapayon niya kaw. Kita niyo rin kahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way siya nangawa alta si manusia. Way siya nang lungkop kapatot si manusia. Way siya nangagaw alta si manusia. Insya way hinang niruka hindi siya nagpasampay sa jasin akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mugal in aso kampong niya. Iwan sin tao halom sin kauman niya. Parahal way na hinang niyang sulagunon rin sin nagpasampay sa dyan. Way ron na kaniya, way siya imab dyan. Way siya nagdugal. Masiin la sa halom sin daghal niya yaon. Binsana na siya. Katansim niya makad kaniya. Way la masi, siyan dalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masi impang hinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dihidayati sila. Sabab yung mga manusia ini wala nila kahingatan ingka sa bunalan. Masi. Di niya nakatahanan amunain kapag lain niya pa Madina. Doon na Madina bihadtura. Iurol na siya madto. Iurol siya pa Madina. Laong sintao Madina, ewan na, di na siya ni kasandalan. Laong si mga muhajirin, may mabunal sa, kita ini nabulaw na ring hawla ta. Yari na kanya may amakoy, masinaman urulon kita. Ya Rasulullah, kahunahan na ini umato kita. Unoy nagisin Rasul? In kamunan, in kauman, atawa tumpukan, tasta'ajilun. Maus. So may way pakarar sin Allah subhanahu wa ta'ala paatuhon siya. Way. Timagad siya. Subay na Allah ta'ala nag-order kaniya. Naamo na tuin na, aon na yung pagtagna. Bihan. Naamo na yung panagnaan, buno ha? Badar. Sabab iubos na sing Quraysh kaya wa yung pangalta si mga kampong nila, kaya rin dito ha, Makkah. Sa masi impang hindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang man sila katan hidayatan. We had to in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in siya malano in jantong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyaon nakabutang rahmat sadya. Ma arsalnaka illa rahmatan linnas. Diak na mo ukaw, magdasin, pagkasilasa. Lumag sinda ni kapag kasilasa. Sabing tanda niya, pag lain sin Rasul pa Madina, unoin hinang muna. Piatindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan, nagsasap. Ubusin haraig mulong niya daang. Magsalam ka mo. Magtay manghud, in nagsalam, pahambok. Muhajirin iban ansar. Nabesin ka mo yan katan, magtay manghud. Biha. Ang mga jawain hinang kanyo, pion nyo hisin, hinangon nyo, tay manghud. Sarang yan naon. Magtay manghud hangan sin akama. Ha? Bihad to. Sabab kamo nanin hikaruwa. Dahin ha mga muhajirin. Sabab yari kamo ha, Masjid Al-Hijrah. Bukon? Ngayon kami ni Ansar. Dia tungan niyo. Kana lumagad ya kami sindan, biya dinin hikala kapak niyo para sahan di halaw man namo. Bihad to. Suway amating jumatukato taniyo. Ikaro, may tako na kayan hikaroa. Impanagnan muhajirin, amo na yung mga nag. Uno. Ha? Summer. I mean, nag-summer, nakauna rin kaniyo. Amo timbita kuri kanila.
kamoy panagnaan muhajirin maripa Masjid Al-Hijrah. Ngayon sarang-sarang malukat na to yung pangadatan si mga muhajirin iban ansar. Maglasa-lasa. Hangan sin agama. Amad tin subay batukon na to. Kasupaya sumannang in kahalan na to, bang sumannang in kahalan na to sambil singkaw man kaya ratungan nyo sumannang. Betaan ta kamo tagna ko naghula mari wayron Muslim di. Ha? Namayta sambil bihaw malasa sila kako. Ay, anan si pakbayan. Bang kami wala na riha, bay na mo, makapanaw na kami, jakahan nila. Imbay na mo. Pasal kita nila indayaw. Nalabi-labi na, Rasul sallallahu alaihi wasallam naghindo ka to taniyo. Imagpangdaig, aon kapatot sinambuk pambuk. Bang impangdaig mo kampung mo, pilain kapatot doon. Tu. Kapatot ha, paglasya. Kapatot ha agama Islam, kapatot ha pagpangdaig. Bang siya ba kon mo kampung insiyahang kaagama iban ikaw aon paruwa. Kapatot hangan sin pag-agama, kapatot hangan sin magpangdaig. Bang impangdaig mo kafir, aon pa masi kapatot ha antara mo iban siya. Kapatot sin magpangdaig magtawang-tawang. Biha. Dan lalabayan magsaw ka mo. Mga kakunhan dayaw ni ang katantan, mag-isun-isun, inhat katan, magdayaw sindan. Sa mayta, indan, hindo kato sinakama sa lago-lago. Amanat. Hambok waktuin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, unay na giniya, ang mga sahabat, la tajlisu fit turuqat. Ay ka maglingkod-lingkod daran lalabayan. Ya Rasulullah, alit tariqi haqqun. May taong kapatot sindahan. Naam, long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kapatot sindahan. Sabab may ta, insipat simbar iman, bang aon doon makamumulahara ng pamulyanuan amal sa lago-lago. Katansim makamumulahiig mo. Ha? Imatatul adaan it tariq. Amo na yung kahinapusan sin pag-iman. Maglano. Sindaan. Nauno pa yung kapatot doon. Mataod kapatot haran. Ingat ta, indan, bangkaw nakapahinang dan, malagko yung pahala, makaamo. Biyarin lago niya. Sabab bis tahon yung katan lumalabay runhaon, ayaw pa ka manusia. Misan hayop lumabay, isulat da kay mo sin Allah Ta'ala karayawan, pasal sin naghinang kaudaan. Kita kaw yan. Nawang magpangdaig. Atawa duga ing tao, magsakina sigat. Ha? Magsakina. Ising kamaasan ito. Di nila pa kaingatan nila. Assalamualaikum, alaikum warahmatullah. Tuway na matawad na yung nag-abroad ang panakausal sinyan. Nakaunad tuway. Na alam na ikaw sa naho, na maglabay na. Nakatun nakaw, naho. Yan. Wayroon magbak, hagimba. Kaya sakupan ko. Pangbukon, magsakina. Na, ikaw sana po kan naon ang bukwak do amin habot na in hiluhala halupaso. Naon na nagdara pakukusbihan. Pilain taon nila kasiyaman. Nagpatrol. Naglanggal nila maas babae. Naampain sila magpanawihan bukod nagdaraing. Mga pamputag lima nga rupa. Inhambo kaunahan, sumuno inhambo kang paputag lima nga rupa. Kasi yaman, pagkita si mas babay, na ikaw sa ano to,
Nahu, apo. Na maglabay na lang niya auto. Nahu, apo. Doon na lumabay na siya minambuo. Kanto'y kuno kasi aman in taod, limo ka, liming ko din mas bal. Oo, nakamukatana po. Oo, nakamukatana. Bita ka. Kapatot yan to sindan. Kita, ibunal yan. Gima to yan. Na, hangkan, yung mga yan kataan, subay na to hatihon, angkan nakita ini yari kataan, palukal ini, maghati si mga yan kataan, wala mo kaya hatihan, amal sa lagu-lagu. Bihan. Naman jari, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, ya Tuhan ko, magpatilibon ako kay mo. Iban nasin, gaos mo. Sabab, in katantan, in Allah Ta'ala aziz, malunggo na yung kabayan niya lunggoon. Mapinda niya yung kabayan niya pindahon. Bihan. Na, iban lang niya wayron da Tuhan dukaing, malainkan ikaw ra, ya Allah. Amoy in, di ako makarawhat sing kalaungan. Maanan niya hidayat ako. Maun pa amin kabayaan mo, ya Allah. Antal hayy alladhi la yamut. Ikaw in buhi kakal, di magkamatay. Sabi ng Allah Ta'ala, Al-Hayyul Qayyum. Siya in Tuhan amoy in, tindukanan singkatan kabuhi, din kaniya. Tindukanan singkatan kabuhi, din Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibanin siya, di magkamatay. Laung niya, wal jinnu, wal insu, yamutun. Injin, iban sin mano siya, magkamatay ra. Ikaw rain, kakal. Mana niya, diin Rasul, humarap pa jin, pamano siya, inalupon niya rin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang paingkato, aun kaywan, humarap pa jin, mga yu, tawang. Ha? Matawad saan, magpangayo pa jin. Aun waktu hinduan kau isam sinjin. Nakasakasan kau. Aun waktu sulayan kau sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang biya diin. Inhukot sinuno mo. Pamagbog mukha sara ni. Kitaon, bang biya din, mapinda kau atawari. Dawang kau masih-masiroon ha? Dan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang mahukot yung pamagbog mo, ganapan sin Allah Ta'ala yung tutukasan niya kato. Asyaddud tilaan al-anbiya. Thumma salihun. Thumma al-amthal fal-amthal. Wa in kana fi dinihi salaba, jada lahu fil bala. In sa bugat-bugat tutukasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ron mga kanabihan, karasulan. In sumuno, mga tausali. Yan tanyo rin tausali. Amo na yung mga tao, wayron puklasin, amal nila. Himukugdan katan. Mo na yung pagyanong tausali. In wala kimugdan, taleh. Taleh. Dukay yung taleh, dukay yung saleh. Intaw sali amun nakaamuha sara kimukugdan na aturan. Na. Nabanglong niya aun doon na mamaugbog sin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala himihinang simpiang daakan niya doon haturan mahukot siya mamaugbog zidalahu fil bala. Ganapan sin Allah Ta'ala yung tutukasan. Kitaon. Naman taon saan tutukasan kato ini? Yan saan kanyo yung katan? Ini tutukasan sa ini. Yari ka mo halang tutukasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subay kita niyo mauji.
Subay kita niyo kasulayan. Sabab kita unyan doonhan. In amin mabaugbog iban bukod. Nain bukod mabaugbog naway muklas. Ha? Biya. Nasubay kita niyo maayad sin hinang nato katan halaw man sin gumi ini karna in gumi ni katantan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain makalapas doon han atawa maka ini labay ring haamuin hapa yan, hapa sin syaitan, iban sina nakapo niya. Naamon adtuin makasud pa amin tumpukan sin mga sila yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Makasud palom sulga wayron na ipangasubukan nila. Manuituyan na hadya. Bihan. Amo din liya lawag sing kita kata na may wayron na ipangasubukato. Manuituyan na hadya kita manawihan. Biasin wayron lungag labayan. Diretso na hadya ka. Biya lang sing maas-maas kilat mahatangkas. Eh, tanong kilat mahatangkas. Ha? Amin pag kilat makaminsan niyaon, malawa magturing ha pangatod mo. Ito na si Mampay. Yeah, insapat niya. Nawang malammabihan, matao din ini amal wala nakaamo. Kakita na kamo sinuod magpanaw. Od, kaya nga tanurin od. Nawihat yung panaw niya. Bihan. Mag-ilod siya rin doon malukay. Naamo yanin, dahil nga mga ini, subay ayaran na ito. Kaya na sinaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran siya nangangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iaakad niya in pagbasahon na to, makahangpo tagpito, halawm sinang karumang kadlaw. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ising karukalan, kaastulan. Amo ni mga Yahud. Panganal niyo, wayroon Yahudi, atumpukan na to, mataod. May taunin sipat sing Yahud. Ingaton nila hadyain Taurat, sa di nila pag-akaron. Kita mataod memorize ta Quran, sa di ta pag-akaron. Uno siya, Yahud da siya. Sibo da. Walang dalin. Amo na yung mga tao na lalawang. Sino tao na lalawang? Mga Nasrani. May tao na yung Nasrani. Diinsab sila mag-ingat. Sa maghinang sila sin pag-agaman nila, hakabayaan nila, katanaman nila. Inilong ni Marayaw, ining kata. Amuanin? Namataon saan ka ito? Di mabaya mag-ingat. Hati lang niya ako mga G. Di na ako mahinang awam. Ang palaw na awam, ang kamapan niya. Nakantoy ko no. Para limian na siya, simbukon na siya awam, maita. Siya na maita kay musin. Hangkan siya rin mga G, pasal sin, supaya si mahinang awam. Bukod sa ito awam. Mangga mo. Bukod na awam, makahati siya, kay ngatan niya. Eh, lupangon din Allah subhanahu wa ta'ala. Ito niya nabiyabay taasan. Tingkaya ingatan niya. Ang takawin. Nawet, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dokaing waktu kakanapan natuin pengajian, matao din ring mga istiadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasuway nato day sa pakayon pabaran nato. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.